Nawendlule kuthini ngoba kufanele khambe wena. So ungakhushukela ngishukela ngebantu lababonga lisoleliphi. Ungakhushukela ngishukela mntwana make shukela aze akhuphuke uzombathi kubula ngashisa ngebantu labamsunda kungashupheki. Funa uNkulunkulu wenele yakhe insana. Hallelujah. Hallelujah. I wonder noma ukhona lo mvako la endlini. But I just want to be sure. So tell us. Mfundele Isaiah chapter number 3. Isaiah chapter number 3. Umfundele verse 9 and 10. Lomi ambambele umshumayeli. Chapter number 8 verse 12. Ayofundze lapho sikhulume, ngifisa ukukhuluma manje. Ukhetha kwabo kuso ekwehluleleni ubufakazi lobumelene nabo. Bashenyetisa ngesono sabo njengeSodoma abasifihli nakancane. Phinza khona lapho. Bashenyetisa ngesono sabo njengeSodoma abasifihli nakancane. Maye kubo bathi lethela inhlekelele etikwabo. Tshelani labalungile kuthi utabahambela kahle ngobe bayawudla titselo tetento tabo. Funda nalo level. Maye kulababi inhlekelele isetikwabo uyawuphinziselwa kubo njengekwenta kwetandla tabo. Ukhona lo bafundza singisi. Come on, with your English version. Font. The look on their face justified. Ngena microphone bese siphimbo lapho. The look on their face. Uswitche on microphone yakho. The look on their face. Ucela bavulele volume. Noma uchitshe microphone. The look on their face testified against them. They parade their sins like Sodom. They parade their sins like Sodom. They do not hide it. Woe to them. They have brought disaster upon themselves. Tell the righteous, it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Woe to the wicked, disaster is upon them. They will be paid back for what their hands have done. Ukhona lo bambe chapter number 8 verse 12. Umshumayeli. Funa ukukhuluma naye. Phinza sisithele. Wena uyawuthi ni microphone ngale ndlela ufunza ngakho. Noma lokho bienda kubi kalikhulu. Akubele aphile isikhathi lesithi. Ngiyathi ukuthi kuyakubahambela kahle labo labesaba uNkulunkulu. Bahloniphe uNkulunkulu. Hallelujah. Though a sinner do evil 100 times and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him. Hallelujah. Live lapho liyaphila simakathe ngalo uyakhuluma silekelele egameni likaJesu. Amen. Bazalwane,
tshela lo seqeleni wakho uthi utakuhambela kahle. Amen. Lo seqeleni wakho umtshele ukuthi utakuhambela kahle. Kuzoba grand, kuzoba sharp. Hallelujah. Praise the Lord. Lalela bazalwane. Lezabale bemfuna siyicoce. Noma ngagcina ngishumayela but wena ngifuna siyikhulume lenza. Umprofeti Isaiah ungulomunye webaprofeti bazalwane. Lebamela iqiniso ngendlela lemangalisako. Amen. Ungulomunye webaprofeti labema etikhathini letimatima. Kwabika kuthi akhulume livi la uNkulunkulu kuthiwe makhosi ngalesi sikhathi livi lelingekho favorable noma lelingasilo lelivuna inkosi ngaleso sikhathi. Amen. Abese uyakhuluma uNkulunkulu kuIsaiah athi mtshele lo kuthi lokhu nalokhu akusingiko akumele Isaiah akhulume. Amen. Wamkhumbuta na Samuel naye ngalenye ilanga simkhanza kufanele amemetele kwaliwa kwaSaul. Athi wena Saul kahle kahle uNkulunkulu sowubalile ngoba awukalaleli. Amen. Na Isaiah umlomunye lo maintain bazalwane status. Waphila impilo yakhe yahlangana emavi ne lifestyle yakhe wahlangana. Nikhona bazalwane. Now simkhanza Isaiah la uya prophet. And let's prophet or let's uma uya ngale bazalwane kuthiwa amakhosi esibili. Chapter number 12 verse 24. Ukhanza lapho let's prophet or let's bazalwane sifezeka khona. Nikhona bazalwane. Ukhanza la let's prophet or bazalwane sivela khona impela letiko letikhulunywa la. Setimehlela Juda setehlela eJerusalem lapho sebathunjwa khona. Uma ufunza eqaleni bazalwane kule chapter lesifunzile lo Isaiah uyakhanza lokuthi uqala ngekuyimemetela lento Isaiah bazalwane ukuthi yini letawehlela sive sawaJuda neJerusalem ngenxa yesono sabo. Amen. Ngenxa yabazalwane ngenxa yesono sabo yini letawehlela. Ubuhlungu bazalwane kukhuluma ngesono semuntu akusimnanzi ngoba sono semuntu ukuthi ukhuluma ngaso yena abe angafuni. Umuntu into la yonile akafuni kuyiva noma ulokuphe umtshela ngayo futhi uyalo abe nelulaka. Kodwa sono sakhe umuntu kufanele enjani bazalwane atshelwe ngaso. Yingakho nala emabandleni bazalwane uma sowuqondana nqone sono labanye bayabaleka babalekele ukuthi sebatshelwa ngentondo dabo. Bafuna washengathi ungaloku ukhuluma kakhulu ngeprosperity. Kwangathi ungaloku ukhuluma kakhulu bazalwane ngapoma prophets. Nikhona bazalwane. Kwangathi ungaloku batshela nje bazalwane ngetinto dabo taletihle letitawuvela. Kwangathi ungaloku batshela ngema-telephone numbers wabo kuloko lebafuna bona bafuna kufa bazalwane ngempumelelo ngetinto letijabulisa lenyama. But nafanele ubatshele ngesono ngebubi babo bazalwane bayabaleka bayasuka bayakhwesha bantu abafuna ukutshelwa ngezinto zabo. Namhlanje amen utavama angasimningi kakhulu. Amen. Yena ngahle kuswele kodwa akunanzaba. Nalendlela abantu lebangibuka ngayo namhlanje bakahle bangangibuki kahle. Bangahle bakubonela iswele libhlungu. Kodwa kunanzaba siqhubeke kusufake lo mjovo. Ayibuye le injection. Sifuna yenze njalo. Amen. Ya le injection sifuna yenze njalo
noma sekushwabene ngala kunandzaba siyifuna njalo. Masikhumba sisonzela ngasechandleni sawubona ukuthi sigoshisha njani singafiki kuleli thambo. Amen. Sithi bantu abafuni kutshela ngedolo dabo. Ungabatshela ngekunatha kwabo tshwala betela esontweni uyabalimata. Ungabatshela ngekujola kwabo babe sebenza abantu uhlabelela la uyabalimata. Nikhona bazalwane. Ungabatshela ngemahlibo abo kuthi ilani kuhleba ngakholo akuhletshwa naso umntwana waNkulunkulu uyabalimata bayavula ngoba lokuhleba kuphela abadli kahle. Ungabatshela ngokufihla kuphumphuthelwe bazalwane kuthi uhamba kahle. Nikhona bazalwane. Ungavama ngenikelo uthatha ingoza nje minikelo ngoba uyaphumputhela sona uyasifihla. Ungambona hamba nemfana bajola kufuna ufuthi mntwana wami nethi ungabobitha thobaqhubeka nalo mfana ubona naye phela sitonibusisa lapha esontweni. Hayi bafuna lo. Kokoston. Ungakhuluma ngekuphahla. Nabakhokho labana esontweni. Ikela ukuphahla. Ho? Basebancane laba abathi lutho bayathi impilo sinesibazana. Bafuna ukuhamba ngokuhlanganisa. Nikhona bazalwane. Ngithi mntawusho. Bafuna ukuhamba ngokuhlanganisa. Nikhona bazalwane. Bazalwane leli vangeli sihamba nalo liyahlukanisa. Leli vangeli sihamba nalo lendaba abe mbabe bonakala ukuthi lona mbabe lo. Nikhona bazalwane. Lendaba ke bonakala ukuthi lona mbabe lo. Lo kufanele sikukhulume, lo kufanele besebaleni. Noma niyazithatha, noma niyanikela, noma aninikeli, akunandzaba. Iqiniso akuthengiswa ngalo. Thank you, Jesus. Nikhona. Le pulpit ayisuye kwaKhabungani. Sibe sicompromise umsebenzi waNkulunkulu. Madoda sukani komaphaphela. Umuntu lo nemfana kahlala kumfati wakhe. Amen. Manje ubatale sukani bafanele umuntu ufuna kushada kabuye la athosha umfundisi emkhulile ufuna kushada. Amen. Nala bafanele balabayekile ukuhamba baphose bakhuluma. Nikhona bazalwane. Bayekile ukuhamba bafuna naloko konke lokukhona la ngaphandle bazalwane. Nangabe sebakhulile ababone emehlweni aphethe sohlala nabo sithandaze nabo mhlambe singabafunisa bangaze baole esonweni. Ufundisa nasukuthi manje ngibaze ngiyabuka ngibona azothandazana ngala uke waphuka khona abese uyabuka nangabe kulunga hamba ekhona sikwazi tathi khethele ngeke simkhethele kodwa sibalekela lento yesono lento yephamba uninga asenzame ufike uzame uphume sowusidusha ngalasa uzame uphume sowuzethethiso yabasana nesono siyabulala. Isaiah ukhuluma la ukhuluma ngesono utshela Juda na Israel kuthi ngenxa yalesono selisomandla uyawuthatha konke ngenxa yesono senu uyawuthatha konke singakazi uyawuthatha impumelelo uyawuthatha ikhulu letihleti etitulwini bakule bathempile uyobathatha emakhawe emasotsha uyawususa konke niyawusala ebaleni niyawubuswa bantwabenu batatendela ngoba nonile phambi kwaNkulunkulu uyawunikela tuwathi thatheni uthi nithathele bathi thatho sono sele ukuthi ube siqila sesitha sawo Tawele vile ta Sana kuthatha kakhulu babe mlale endlini ta
umuntu lo thina wadana naNkulunkulu ngiyokubona ukuthi lo muntu abaphosona ufanele mlomo lapha emnyango uvimbile ngalesono sakho bayetha abantu bafike bayangena khona kuyakhondwa lapha kodwa angisisho noma mhlale noma mdlule hayi kwamantombazane lokho kubabe kuyafiwa nikhona bazalwane kukuba ube sivalo lapha emnyango abantu bafike badlule ngendlela phansi bazalwane ngesono phansi now wase Isaiah uyokhuluma nabo uyayiprofeta lento uyayibona ukuthi hey lani yakhona sono sawona uNkulunkulu anihukuthelele sawona uNkulunkulu anifulathele nitawufuna kwabathi abantu labakhulu kimi bangahlala nani ngeke bahlala ngenxa yesono uthi Isaiah nini senithethe sono niyaparade niyabukisa ngaso kunebantu lesinabo la masonweni babukisa ngesono nikhona bazalwane kudala isonweni ngelisonto bazalwane it's just a norm kodwa bayabukisa ngesono la ngaphandle abaphile na ufuna khamba na inyalo ohamba nawo niyasukula nakafuna umtshontsho ebusuku uyantshontsha nakusukula nekhona bazalwane nakuthi akakusukele njani qambele makakusukele njani unyathelethele bakhona awuseyinkinga kuye lokho nasikhula hallelujah bayabukisa njengoba kwendekela ngaphandle lamalanga bantu babethu ngaphandle babukisa ngesono abanamsebenzi bayabukisa nikhona bazalwane ngosambathe ndlela futhi abona nzaba nalokuthi kodwa lekubhiya nalokuthi kumaphuhlo bakuphatha bakhululeke futhi bangesabi neliphoyisa abasebenza banalo tayo ukamindana nikhona bazalwane bakunatha shem ngaphosa bakunatha shem baze bayolala solo bakunatha bavuke solo benajana bazalwane futhi angisho njengoba bekugcwele lapha kumakhelwane bethu lapha nyalo mpapalazi baphethe nekhona itolo silapha kulomgcwabo lomkhulu khambala abanye bayiphulile lento yabo ufike tahlala ethotena engisengafisa phansi ngabashumba abefaka lutho ufike tahlala tabathu ngasitshelela sithi asikuthose lokuthola sikubele so tahlala takuba lento toyithuta takuthisa ngathi ngakalanga first time ungabhodlelana kunemali ebathi bafethe kuplayi diniketane imali angadla manje ukuthi akhali wathi nina msuku abona kubhodlelela themali lokunye kubeka lapha eceleni zafokule ngemanje ibalimatile lento ibadlile abanakuthula abakana naso bayabukisa ngesono nikhona bazalwane nikhona kulenzayo but bazalwane ngalesikhathi lo Isaiah akhuluma nabo uthi noma ngabe kunjalo kabe kwehlile lulakala simakazi anifulathele kodwa nginemessage yalabo labenda kahle nikhona bazalwane nginemlayeto walabo labenda njani bazalwane nginemlayeto walabo labatawuthi noma ngabe konakele noma ngabe kuyaphetha epresi kunemantombazane laphethako kodwa bakhona labenda kahle bakhona abakawuhlaliseka ephambili kaJesu nabo abahambela kahle. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lakulungile kulunga kuyasentshetelwa nikhona bazalwane lalungile ukuthi awunashani bazalwane ukuthi abahambela kahle lolungile kupita ukuthi ngalesikhathi afika la esontweni akaze babhisi bahleba kulunga abalekele emahlebo angabi ngilothanjwa ngenxa yokuthi abamtholi la indzabeni tabo
ulwela kulunga. Amen. Lolungile ulona lothi ngalesikhathi akhanza ukuthi kuneteyisi lethetheleli kasemasonweni tibhizi tiyathelela tihlala ngemsebenzi waNkulunkulu afike yena nikhona bazalwane athi Nkosi show me your way, show me la fanele ngiyathele khona ngihamba phesibakaze somadlathi hamba lapha bese wena njalo kudamaphela kahle. Kwangathi bengakhibele nzabeni yasemsitile sethu bese kushaya umphelepele bese kimemethela abazalwane ngithi mfebona letinkulu nangekishinde emikhulu ngithi noma kungathiwa kuyaphetha emsinki noma kungathiwa abafana abekho emsinki noma kungathiwa bomake abekho emsinki kodwa tshelani nabalungile kuyabahambela kahle. Noma kuthiwa amasonto ayaphetha, noma kuthiwa abafundisi bayaphetha, nikhona bazalwane, noma kuthiwa abafundisi babhizi abathembeki babhizi bafundisi bayajola bayangwasha bendani kwasha ngathi besikemethi inzabeni liphakeme liphimbo lihambe lingene emakhaya liphimbo lihambe lingene emabandleni kuthi yebo kunjalo konakele kodwa tshelani nabalungile kuyabahambela kahle. Noma bangasisha sono basishe eceleni kwakho ubeve baze bacuma sibajabulisa bathi badla kahle kodwa nabalungile utabahambela kahle. Elitakuqala lento yebo shumele ukuthi uthi noma lusoni angasidla sono bese insuku takhe tibakitse. Nikhona bazalwane ngoba manje kunokubantu bayathula uqale kuthini kanti nakwende kanje lo muntu kuphuma emakhaya nguye kuthatha ukuthi umuntu uthebantu nguye kuyankela lapho kuyarejwa nguye ngalapha igama lakhe liyathinzeka nguye kuqhuba emabandla nguye umfundisi uyajikelwa lento itukelwa nguye ngalapha ibandla aliqhubeka ukubhikiyela. Hey bazalwane khona bazalwane labantu babhizi bayanza insuku tabo tiyanza labana benda lokubi ngalekhathi kwanza letinsuku tabo kuniketwe amathuba sine nawe kuthi sende kahle kuze kuthi sihambela. Umshumeli nakathina lababi babonakala bayangwenda lokubi kodwa insuku tabo ngathi tiyanza. Nikhona bazalwane ngalesikhathi ukubona lokho lokuthi labana benda lokubi yinzaba bazalwane nikine izokuthi inkulumo ukuthi Nkosi yami lezi nimsola uNkulunkulu ukuthi kodwa kaze uNkulunkulu yena unjani. Kunokuthi inzaba kunokuba nokusikhalisa kuyasiphulela kuyasintshontshela nokubantu kuyaphila bese kuthi labantu labalungile uNkulunkulu ngathi uthatha bona. Ngoyini kodwa lenkulumo baze bakhombe isihlobo sakho ukuthi mayinzaba uNkulunkulu angathathi nawe siphumula lefika ufika nje into sibe nesono ngaphambi bona. Nikhona bazalwane ngalesikhathi niyibona iqhakalo nikubona lokonakala ubabona labanye bahlasona phambi kwakho wena enda kahle. Nikhona bazalwane ngalesikhathi wenda kahle uthi somandla labenda kahle batawusha izithelo. Nikhona bazalwane batawusha izithelo tekwenda kwabo kahle enesithelo bazalwane isithelo bathi isithelo yinto bazalwane lokuthi na uyidla ikhona ukuthi multiplier yona. Kusho sithelo mina sithelo uthi na usidla sibe sinemvumbu lethi na ufuna more put me on the ground. Amen. Na usafuna kudla imangoza more dlani leli ngoza lanamhlanje bese uthatha le njubu ifake emhlabathini you eat more. Sithelo siya multiplier. Nikhona bazalwane sithelo silethe bazalwane siya multiplier siyanzisa egameni likaJesu uma uthatha lehlanyelo bese uyayifaka emhlabathini. Nikhona bazalwane bese yena njani bazalwane iyanzisa ngegama likaJesu. Nikhona bazalwane sithelo sisho kumultiplyeka
jazi. Yini khona bazalwane? Sithelo sethi multiplier so. So labela kahle labalungile bakawuhletha ithelo alamanye amagama na uhletha ithelo udla into longayidla namhlanje iphele nalomnyaka lotako siyasha nalomnyaka lotako siyasha nakusasa seletha bazalwane siyasha ngoba sithelo bazalwane into lotawuyidla uyiphinza phinza. So nawinda kahle bazalwane utawuhletha ithelo alamanye amagama thina takho tabona njani bazalwane kuyakhambela kahle enesithelo sithi multiply ilanga leshisa ngikhona bazalwane sithelo sithi multiply abazalwane abantu bakhona la emaceleni kube nelukhula kodwa sithelo sisale siphakame khona lapho egameni laJesu noma ngabe abantu bahleke baceleni kwakho uhleki phakathi kwelukhula wona lwela kwenda kahle. Uma kule bantu labahlekile basikho umntawo wenda njani lo mina langisebenza khona bonke bayantshontsha sewuntshontshiswa kuloko nawe umntawo wenda njani ngathi bonke bashaya ubhayithu ngithola sengiyedvana manje sengiyenzile ngaloko sekungcono nawe bese ngolesonweni yebazalwane. You need to make up your mind. And then the people who tibona abo lethi kuthi ke nakachubeka la yabazalwane kuthi Isaiah woe unto them those that they are wicked. Labo lababi nikhona bazalwane bona batawudla ireward yetandla tawo. Ireward lipo uyithola nyalo. Kuwasho manje kusasa ibe ingekho. Sofuna lenye futhi. Ireward umholo wakho lona uphele etandleni fana nereward. Hallelujah. Ireward into uyisebenzela ukuyisebenzela inhlitiyo yakho yonke ufuna ireward kodwa sithelo sebekedelelo nikhona bazalwane sithelo sebekedelelo. So labagangabo labangeni kahle badla ema-rewards. I-reward bazalwane laba lesenibabona labanye bakhona sebahamba banetifo ngenxa yokungalaleli kwabo. I-reward fanele balungise bende kahle bathi khona kuhlithithelo. Hallelujah. So now sinesibonelo labaNkulunkulu ifuna ukutosha namhlanje kulesikhashana lesibazalwane kuthi kahle kahle egameni laJesu ake batshelwe abantwana baNkulunkulu bahamba ngokwethembeka kuthi bangaphelelwa amandla ake litshelwe libandla laseGrace kuthi lingaphelelwa amandla ningayekeli kwenda kahle ningayekeli kwenda lokuhle noma labanye baphetha nangaphandle ningayekeli noma labanye banisifulathela ningayekeli noma ngabe labanye bendani ungayekeli kwenda kahle kutabuhambela kahle. Kutabuhambela kahle. Thembeka phambi kwaSomalathi. Kutabuhambela kahle. Amen. And lokuthi kutabuhambela kahle bazalwane awusini uyathetha automatic khona lapha yonke into bazalwane scope download khona lapha yonke into cha bazalwane kodwa kuyabeketelwa nakutabuhambela kahle kupita ukuthi uhambe ukhanze kunalaba busy lapha esonweni babhizi bawisa umsebenzi woNkulunkulu bese wona uhlala kahle uyakha egameni laJesu nikhona bazalwane bethi batokubutha bathi kwendane uthi ngiyakha bathi into lo uyakha wendela masilela nikhona bathi wendela bani wendela masilela into lo yendawo bese nawe ke ngoba usiphukuphuku Nxesi ngoba ulibele so wena njani bazalwane kasi into za kumasikela le hallelujah kubika ukuthi wena ufuna simakathe ufuna kulunga kwakhe lolungile wasimakathe utawuphila ngekukholwa nikhona bazalwane ikhona indlala yebo siyafuma kodwa nabalungile endlaleni ukuthi abahambela kahle nabalungile umshado ungekho ukuthi abahambela kahle labalungile bazalwane indvodza ihambile ukuthi
abahambela kahle funa nombuso woNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke kutawendelwa nini funa ukulunga kwasimakazi nikhona bazalwane labalungile imali ingekho kawena njani bazalwane abahambela kahle lezinto lezaba kuhamba kahle ifikela abantu labalungile egameni leJesu nikhona bazalwane bantu labenda kahle somandla ubabhekile nikhona bazalwane bayaparade nabanye ngala wena bese ungaparade nikhona bazalwane funa inzalo yaNkulunkulu ngoba izinto laNkulunkulu uma abatshela lenzaba Isaiah ukuthi njengoba neSodoma neGomora yena njani bazalwane yakhangisa yaparade yabuyisa nikhona bazalwane fike umfana phezu komfana nikhona bazalwane aboni out ne athathi out ahambe nathi asambe umjitha wena wami wena hey nikhona bazalwane ngaphose ngacula lengoma leliyicula kulele egcolile angiyathi noma igcolile noma ihlobile bayahamba bazalwane niyathi ke nomfana indombatane nendombatane nikhona bazalwane kuyaparade kuyabukiswa nikhona bazalwane la nikhona lokambeni manga ubukisa ngemanga akhe adle kahle alale kahle ngemanga akhe nikhona bazalwane lothathe madodze abantu uproud ngalo kuba tamentani ngoba uyakwazi nokushaya ngenqindi uyakwazi nokumfinyisa lomunye umfati nikhona bazalwane nakumtshela ukuthi angakhuluma ethi abadala abanye uyakhuluma nikhona nakumtshela ukuthi nje akeke noma ngabe into ayithathako uyatetela nemfundisi ngeke angitshele lutho futhi ngeke angixoshe lapha esontweni ngiyohamba ngafuna mina likholo ke lelo ewutaweyisa umuntu efa ewutaweyisa man atselele lapha ngeke ngende lutho manje lelo ube Roma manje kawena flamenda haleluya kodwa simakathe bazalwane uthi ngimemetele namhlanje kuthi lolungile kodwa ngihambela kahle noma ngabe kunesifo lesikumetako nyaka kodwa lolungile kodwa ngihambela kahle nikhona bazalwane noma ngabe kunesimo lobhekene naso nyalo lesimo sikwenda ukabange noma uphuma enkonzweni ubuzisekile uthi uyongena ekhaya ufike uhlale phansi bese ubamba inhloko uyenikina uwethwane kuthi noma ngabe kunjalo bese uyafika moyelo inkwele athi wami wena unganyatheli kabi ungangisoli endakulunga utawubona iminyaka itawuvuleka utakuhambela kahle kwathi ngisho kunabantu labahleti lapha bathi mfundisi ngiyayiva lenzaba ngiyintombatane legcinekile ngingumfana logcinekile ngingumake logcinekile namthi nobe maphapha ngithi khanza ngigcinekile kodwa kunetinto letibona ngathi somandla kakangenteni intona ngidinalelo namhlanje ngilolana nakho nekuhamba kwetinto zakho kahle ngilolana nakho nekuphenduleka kwemithandazo yakho ngilolana nakho nekuthi amazulu aphakame nyawa phansi inkemba athi labalungile bami ngekamani kaJesu akuhlobe bathakathi benza kwakuhlobe ngoba kuhamba lojabazalwane lolungile imali yakhe yena jabazalwane itabuye umsebenzi wakhe wona jabazalwane utabuye ngoba kunalolungile wasimakaze lalela ngikulunga kwakho likhala khona ngantshintsha abantu bakho bangantshintsha egameni leJesu letinto leti bazalwane dingakuphakamisela lithi ufune kwenda konke lokungawenda ufuna kulunga kwasimakaze ubone indoda yakho ebelayini ubone abantu bakho babelayini ubone umndeni wakhe uyahlangana nikhona bazalwane uyabuye elayini ngoba wena ufuna kulunga kwasimakaze funani kuqala mbuso woNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke kutawende bani as you are about to pray Tetotshela umuntu lokhona namhlanje lenzayo. Usulungile. Kodwa bahambela kahle. Yes, uNkulunkulu wakhuluma lenzaba ku-Isaiah. Bathathela konke ngenxa yesono. Thatha konke, ususe konke. Likhona bazalwane. Labanye batawuwa ngenkemba. Labanye batawudliwa tifo. Labanye batawudlalwa abantu ababo.
uyawusuka nebukhosi uma i-leadership leqotho kube yi-chaos but uNkulunkulu wase uya extra nelivi tshela lolungile ngicela ukubuta satothandaza injongo yakho iyini I know kuliqiniso la uhamba khona nokuthight no la uhamba khona kuthight Sathane vele uthi tshela ukuthi ngawe ufuna kwenda i-show off ngoba kunebantu nje labazalwane sithatshela ukuthi sifuna kwenda i-show off dlala lakho dlala ngebantu bakho adlale ngayo yonke into lokhu uyayibamba nje sathi nalo badlala ngayo kuliqiniso ngeke siphise lokho kodwa nali likhapi lekwendlula kuleyo nkinga lolungile kodwa bahambela kahle ake ukhotele ulimi lwakho ake utrine ingqondo yakho ake utrine inhliziyo yakho ngozidla ifuna athi David enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngibone kuwe sesithandaza ekhaya Jesu fathaza nebantu labathi police hey ngiyakufa ngiyazima konke no ngiyakufa nje ngizima konke ngithatsi ngeke sikwazi ukuthi unawo ama-challenges but nginelive lakho namhlanje lolungile ukuhambe kahle lolungile ukuthi abana bethula lolungile unawo umsebenzi lolungile noma labanye bawa left right and center kodwa yena konke kwakhe kuyalondwa lezwi sathandaza abazalwane bethembe isimakazi ufuna ukulunga kwakhe amazulu
utamahambela kahle. Simple and straightforward. Yebazalwane kanti siyaphi na? Kanti uNkulunkulu indzaba simthathe ungathi bazalwane into leadership. Kanti siyaphi ngale mpilo lesiyiphilayo? Wonke lo mhlaba ungathi ufuna ukuhamba ngendlela letingasikahle. Why bonke abantu bathi bafuna ukuhamba ngendlela letingasikahle? Why lokugcola kwala ngaphandle wathi sebeyangena nasendlini yenkosi? Why endlini yenkosi kufanele kutholakale abantu laba rape-ako? Why endlini yenkosi kufanele kutholakale abantu laba camba emanga? Why endlini yenkosi kufanele kutholakale abantu laba kunathako tshwala babe bashumayela emapulpit? Why endlini yenkosi kufanele kutholakale yonke le mikhuba yokunqola kanti simakade uthi nabalungile ukuthi abahambela kahle? Ngoba kulunga kuyabeketelelwa, kulunga kuyasetshenziswa. Kulunga kuyabeketelelwa, kulunga kuyasetshenziswa. Kulunga kupita la kunetimo khona. Kodwa utholakala wena kulunga. Kulunga kufuna la kuthiwa kunelukhula lolwesabekako. Ufike kulunga kukutumule konke kukhambele kahle. Bona kulunga kwasimakathe namhlanje kuqoqa tonke tinto lebekilihlekele wena tiyahlanganiswa tiyaqoqa utakuyo. Ngibona inhlito yakho iyamfuna simakathe. And simakathe sowuphakamile nyalo uyathi kwetitha takho uyatishaya. Simakathe sowuphakamile nyalo uyala kuvalelwe khona umsebenzi wakho, uyala kuvalelwe khona imali yakho, uyala kuvalelwe khona impumelelo yakho. Ngegama lika Jesu waseNazaretha ulungisa into yakho ukuthi kuhambele kahle. Ngibona kuvalwe imilomo yebantu labathi ngeke usalunga wena. Ngibona kuvalwe imilomo yebantu labathi kuphelile ngawe. Kanti somandla yena akaqedzi ngawe. Shelani labalungile kuyabahambela kahle. Ngento ukutshela lokho namhlanje. Angikhathali ukuthi kuthafu kangakanani. Angikhathali ukuthi kumathima kangakanani. Kodwa ngento memetela kulunga kwasimakathe. Kuthi labalungile ukuthi abahambela kahle. Labalungile batawufakaza lapha empini. Labalungile batamthumisa simakathe. Labalungile batawahamba bangeneluvalo, bangenakwesaba. Ngegama lika Jesu shelani labalungile ukuthi abahambela kahle. Ngibona kuhamba kahle kwempilo empilweni yakho. Satan bekatitshele ukuthi ngale inkinga lodlula kuto utakuconfuse akudestroy ugcine ungakalungi. Bekafuna ukulethela imbuyiselo yetinyembeti ngenxa yebubi lobanze kubantu abakho ekhaya. Labanye bethu ngahle kwenteke bubi bobanze ekhaya kubantwana. Kodwa uthi simakathe khona lapho ufuna kulunga kwakhe kuwe. Use konke kuhambela kahle. Angikhathali mina ukuthi ushiywe ngibani. Khala kho hlangahlangen. Angikhathali ukuthi awubaboni bazalwane. Angikhathali ukuthi awuboni ini ngemehlo akho lokuphatha uyayibona. Khathaliswa nje kuphela kulunga kwasimakathe empilweni yakho. Uma ngibambela lapho nje. Kulunga kwasimakathe. Bendani labanye bafana anginankinga nabo. Kodwa mina ngifuna kulunga kwasimakathe la kuwo. Kodwa kuhambela kahle. Asiphakamise thanda sisothandaza. Ungasali lapha emuva. Kanti ufuna into ethambe kahle. You can come forward. Sitothandaza nawe. Tshelani labalungile ukuthi abahambela kahle. Tshelani labalungile ukuthi abahambela kahle. Noma uyatifihla tono takho lizulu likubhekile liyakubona. Kodwa tshelani labalungile ukuthi abahambela kahle. Hayi bazalwane nathi kunankulunkulu la. Kunebantu nyalo, vumela uyabona lesiko lokusa.
nyalo lesimo longusonyalo sikubita ukuthi wena wende kulunga sona asikahle ngoba sathane vele ufuna ukuqedza liqulo lapha kuwo kodwa kuside kutolanza kulunga lesimo yingakho uNkulunkulu watshela Isaiah ukuthi noma kutakwehla i-judgment yami phezu kwabo ngenxa yesono sabo kodwa phela lolungile noma ngabe usebenza kuphi noma ngabe uhamba kuphi noma ngabe uhlala kuphi noma ngabe kwendekani noma ngabe njalo undlula lapho nemahlahla khona kodwa kunekuhamba kahle kwetintro ngoba wena kahle ungilolongile wasimakathi awuthathwa minako yale live uthathwa ngokulokwento abangani bakho awuthathwa ngokusemaqeleni tshela lolungile and lo bazalwane kusho ukuthi ngamanye amagama kuyabeketelwa ngale sikhathi kumadimanyalo wena beketela wende kahle kepha male lokhulu tu bayakuthuka nyalo tshela lolungile ukuthi mhambela kahle baqambele emanganyalo kepha tshela lolungile ukuthi mhambela kahle ude umsebenzi nyalo tshela lolungile ukuthi utamahambela kahle umshado uhambela kahlane nawe tshela lolungile ukuthi utamahambela kahle ufuna impilo yakho tshela lolungile ukuthi utamahambela kahle bapende bongela bakhona kulesikole tshela lolungile ukuthi amahambela kahle ufuna kulunga kwasimakazi siba letana tusiphomsa tana tethu malo ingcwele ngiyabonga ngegama likaJesu namhlanje emini siphomsa tana tethu sinebantwana bakho la ngibonga ukuthi usishade inhliziyo one by one kunebantwana bakho labaminyanisiwe baminyaniswa minako yale live kunebantwana bakho labalahlekelene nebulunga kwakho ngenxa yetinto lebahlangabetene nato endleleni usathane aloku atiphonsa endleleni kodwa sibonga live namhlanje lolungile wakhothile ukuthi amhambela kahle ngegama likaJesu ngiyathandaza babelo ingcwele labanye baphazamiseke ngoba babona nebandla labasemasontweni nabo bahamba bayowona baqabanga ukuthi nabo batawena kahle ora ngegama likaJesu waseNazaretha yabelana nemoya wokwenda kabi ngegama likaJesu yabelana nemadimoni avimbetela endleleni ngegama likaJesu ngimemetela kulunga kwakho simakathe kulunga lokuvela kuwe ngekuhlandwa engathini yaJesu lokungasiko kulunga kwemvelo kodwa kulunga lokuvethwa ingadi yaJesu usukubalekele kuwe umuntu ete kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha ngegama likaJesu lenemandla ngiyashaya onke amadimoni emendleleni ngiyashaya yonke imikhuba yaSathane ngiyashaya konke lokuvimbetele ngegama likaJesu waseNazaretha wena Sathane suka endleleni ngegama likaJesu waseNazaretha suka endleleni ngegama likaJesu waseNazaretha baba siyabonga usilokuhlanganiswa bakahle ngegama likaJesu Heavenly Father we thank you. Yes Lord Jesus, you are God Almighty. Yes Lord Jesus, siyabonga kuhamba kahle ukuthi impilo yakhe nelikhalakhe lonke yabonga ukufuna kweminyamo elebe ifandiwe ngegama likaJesu Malo ingcwele sabonke Malo ingcwele sabonke uyakenelela kule simo lapho